Hello guys, tu ni ahi sermonin interview ni in bolin talkshow amasa pa chu ama chen la comment ho hi reply ka hin bol ding he chai na chan na ngai wen comment hi za ko wal min ka hin reply so thei loading a hi in amin min ho bo ka hin don bu ding he tu in pan tau hi tin e sat go min lal hau ki ma hin politics thu say the le background le underground ni ngai wa asi lo gom 2026 lai 18 ka ki pa ka tu say lai na pi in ban ha chi ki le chung nung school kai kha lo hil ding in apil mong school na kai kha le wang le na sa mong di hila henge na sei ka school na kai ki ting le kha na sin ngai lang banoi le sin international level la ki chep ding banoi le se ka holing de ti chu kai se ta le kha ka sim lo za e mi sung wo ka holing zo ha bana chi ki nai le ngam khulal bai te wa si chu ape na pat ma chaya hung ping hi na hi chu original pathena kon salmon chi na to hung pen tha he se ho hi di lo be se ka mu poi ka ki pa e so pi pa ngam khulal nang man bama chai sa a hung pinga ni sia chu le pathena ko na salmon chi na nei nu a pathena salmon chi na pi no ani se ki pa be se ing nang long ke sang na chi da ching ja pathen pa te na bu he banga men mi ngol nu e ti la nang ta banga ni se ki pa mo nge bana hi ki na hi le Lucy zo so pino confidence le talent hi to sot chi utte go ba si ka ki pa e so pi chan hin sei do az te ding ki til kho na men hin to sot chi win na sei bang ki pa bana chu thong million ki gen wow before 5 hours more than 10 k views na sai chu e ano mo ngi dam sel thonin o ka ki pa e nom na sa je en so pa bana hi ki na hi le niam nei lam hau ki wa si hi mingol ati wangin miching ta he ji f ji ai ki lem no a he them he o ape so pinu nang ta hin ti cho angola e ti ho hin klu dong ke kha dang pa bo be kong ka hin sei no me chu na hita video reel ki se ma acting ki bol ho ta asan the chu ke mingol chung nong pen lo hi ve chi sa jong le wang no wa si wang ching ta hi ti ke hin mu chen se le sermon ki pa me na han nan ho pi ka ki pa e so pi ba no ne hin chi neng ching nei sa ji in chi hiti a he mi chinga hin mu na ji jong hi e dong pa traffic bol pa sermon na kun hi in ji chun ma jong hi e chunga ki pa chu ka se in ma jong thin pha the bo chang ta hen bana ta achpa lin gui te next is kimi versus versus live erep battle waldo utemi pi ngalel khat su hi henge hi thile kimi to hin khat be ji thu hin interview wa live an kini sa le ka tha no le ke yom si ka tu khat ne ya ama ngap cha lo ke he pon kin wang ka ngap cha khat be live in sermon hin kini sa han le ka ti min thang ki gen ka dian youtube interview ka be chai ma sat pen na he ba si ngai sang jong ka hi de lo ni ngai sang ho le chun ka kho nan be chai ka ki pe min thang ki gen tingalen gra sermon nom vale ba si to ne kho lim na lon chu ban le ki ni no pi ki no nga le ki ni ha heng ni ba ki mi ron no pi le ka ti again no sermon hin kam se lo ba si mi ching ki ngol sa ni da ni e ka ching de po ye su pi pa chong misal confidence level wang na support ni holai ta na sa ha ma so pi chong misal ting nei hlai nei ning to thang ken kho interview lung lu ta ka be chai ma sat pen hi tan te ka nui di ka lung su wa le angol hi po innocent bo we so pi no aphe interview be chai lwa ke da anin be chai ma sat pen so pi no bana chu ki le
zon kips aching bol le bo lin bol le han ching set jeng bo hi me aching kha dong ingol bol ji wangol do ki go ji hi ha mi hi la mi ching ta in in zam so pi ta ning si mate adi mama e ba si to say ho di in ji mfdi te di lo dan ho sei jong hu ka po me hing so nen ba si hinge so pi nang jong hing so nen ta cha pa e mi bible jong ga anal je ki bible thulang be bang su kane ba kuna sunday school hong kana kai first ho ngena kana pa si hin na to I mta so bd ho da thut hong ki sawal poi pathin thulang a hi mo a cho lang sanga lai na ka chi lo thu bo hi in a cho social media ana ka het no ka so lo bo hi in as how ke jong ba si fans ka hi ka ki pa so pi na ni hi in ke fans Simon how ki miss wa si ngai sang je ke ti cho he ha za so pi ni ngai sang je ka ki pa ba na hi ki le salu sarmon so pi nu ba si jong ma sal jing hen nang jong ma cha lo so pi ki pa ba na hi thread rukar ki ti ham school achung mu a noi mu khalo din kanu nga wa kyang pi chu aji poi ipize aji lo nei sam so pi ni sei te mo sit lo day politics awang ba si standpoint di ka se ki pa so pi di ni sa ji in how pu how ki sermon ne gyal thele ba si wa ta bang hin ho pi da o aman dei dei ho pi di tunang ikin poi so pi pa npl ke 1 2 3 in asai chu hi le to ama comment wa asi le kha ka simpo eti mi sle pathian thu jong ana he dan dan chu koi le kha sang ta sim ho sangin hegil ji fti thu sei chu o chu ji fdi ho chu pathian thu lang chula so pi le khalang ngap lo chu ke ma ai dam crush background le underground chinu pi hin thu gil a hebo ve si jam so pi thu gil he nei sa din ka ki pa Pazang ho ki ba si tu sei ji am di ai sei hu adi wale long live mi swa si o ka ki pa so pi di na sa de nang jong long live len how ki background le underground so na sei nal wale di jong di che ni adi lo ka sei dam so pi thong mang bai te hong ko mang bai te ama hi multi talent ai je noi se hi evin ha na sei kha so pi ni noi si wang za na pan sa di me la ki diao lo papa ma hin wa si lo bum ku ki ti adi nga mi thu pil ma kha nei ka ki pa so pi pil nei sa ji in Mr. How ki UPSC exam lo thi ho sanga view tam zo view tam zo zen ki pa so pi nhận không mang tàu thằng last to do don but na bang super excellent va si super excellent nei pia jing ki pa so pi na chunga ba na su du khong sai sermon va si in ke sai nang ho nangol le atia na mai sang ta se ngam jing chun na pa cha di za hi chu na I pa cha di ha I pa cha lo ta chu tiếng ai lẽ lal boy how ki background le underground sei bang thu kil ta he kin vet la ba si la sa na sar mo ko ne de chu anui li ki go ka hi te nui li pa yeng tango so pi pa thêm thằng hal aching ham angol ham sinu he koi ma man zo po ye mi ma zo la ba ko chu ka bol the na kha ni lo ham so pi mang boy bai te ban dei zong thing lo lai 25 ke view as ki pa me so pi thing hang pa ba si ba no le si nak ngai sang pen he a so pi nei ngai sang pen khi jing ka ki pa
sinh son dai si di cho nu nga lai na sana pasal thu ngai lo di chu la na ki chian lo tiang ki ngai da nu nga ting le ma e zo ma thu ngai sa di cho na bit sinh son simple and smart mi ching ta le mi hom ta ni e sar hong dam se se na sei ke sar pa hi na sei di mong mong hau len hang sing wa si chu ka mo star ya ni da nei mo star sing ha ni ta star de chu la James Bond hau hoi bai te hau ki ba si sum dei za ngol sai bo ve mi sing ta he ka ching de po ye so pia al boy bai te tha do career identity political identity ku ki sei hi de so pin ka tu sei di na sa jin ka ki pa ya animals wa si orang dar he orang dar jong ka hi zo de po ye so pia papa hau ki ba si ngol hi po ji hoi mo je hi je hoi lenga ko dei pha be u oi ho society sunga papa vai hom masate hel na hitai sei dan kaman to tempo so pi lamboi do ngel as a ro ki chim mong mong nge wa si a video jong ka bet kha lo tu ni ka bet na se ti sei ho hi a ro sang ka se em a so pi ti ani sei din ki pa be se ka ro sang na sa din ti sang a san be che ding taw nen man ko ji in cái role host a cặp nal ha jing school kai lo digin na sal e wa si le khan sim sa le wa hung na sa che de dan he cái ki pa e so pi nang ta ani ti ji ne khan kan sim sa nge nge le nom dia mo se ta mang wa si hi ka star che ta bo wi ka hi zam ni star che da ji ngo school namo kha chin sim te school namo kha lo hin ten na character na se na cho ka character chu ni pi se ta mo hin don but no so pi ne neu how ki tu na pat wa si fans ki pa me fans sa kha ka nei be jin previous wa si wang a chin bo we so pi ching ni sa jin ka ki pa ya school chung bo mu kha sung du khalo ti chu ke het thiam wa lo chu ni het thiam di chu wa chin han ning wa nei chin han ning wa si hi mi ching ta hi ji ki pa e so pi ching ni sa jin ngam lal ho ki bem pu wa si ki ngai pe politics sa ki zaw ngam de tam politics sa ki chem ki lo wa ki nei ngai pi na zaw da ham tan trams wa si ro ha ne sat jinga le pin sei nam ke po so pin tu sei pin pi tun bless mami how ki tu lai ta he wa si confidence ka dei pian hi je mi pi te ho plai ta jan dei ham na se yo so pi ting ha le comment hina tamba la ai ka ga than ji hi nei ne the mo be ngamin lal hau ki bamboo le khasim le ba hi chana sumun na bol do bang pa chat me pe so pi nei pa chat jin sei pu
sei pu wa si lo dong na phai e ki thip to koin ho tam ke heta po ye Ezekiel en song loi he ba si het confuse sermon ta chanu colonial sap khanin ho lim lam a Vietnam lam Vietnam mit thili la ngai ngai je mang na sai ki song kalung do gen to se ngai la kalung a boy tai ha ha ba iplai ta na boy hi ta o neng ko sing sit a ching pian hi tai ba si hi sei lo si di a hi skipa me so pi ching nin sa jen Kim Bay tun ko interview bon ki be khalo ba sa ga be la ka ngai sai ke jing ki pa me so pi nin ngai sai ke jing thing bai do ngat na sa mong mong jing ka be sai jing a he ki pa me nin be sai jing so pi lam choi juli ba si ma kum 30 a 1996 a Korean te mel hoi dan namu a an het ta wow 1996 a Korean te mel sa he kum ke het pon na ka se kum chu ken ka se chu he ka ti pon na chu ke ka ni ti ho chu alim ho yong photo hong ko ya chu ka bet ni in na akum chat dong chu ka ta pon kum mong chu chat ti nong ka se di poi ba si alung thien mo dan chu piam ti kalung thien lo dan chu ji chu ne hel ji chu pham hin se yo mek su gui te ba si full support welcome bye thang boy how kip ke sun ngol ham ka til entertainer he bo me in da ai ne hi sa chim tang lal boy sarpa ki mi jong lam kalanga ba the thu no me hin ki ho pi in he nge ba hin ho pi le fa he kong ka nga le he go lu bum ba si chu ching na e ching nei sa den ka ki pa e so pi so kai kip gen wa si ngol ham ka ti la ching mo nge ka hin ngai sam mo nge hong ma chal lo ne ka ki pa e so pi ching hin sa je in len dim ki chai lam ka he man ta hi e ki pa me lung lut bal je ha boy thang hang si ngol poi so pi no hi wang mo thu ham ka ki pa e so pi ching hin sa jin chan hong sai ba si hin by heart na thu se bang jing nge ba sin by heart na thu se bang jing nge ba ha na thu ka se de poi e so pi a hin do tu dong du ya ka se ha ji ke sima ho ki so pinu sa ki chi sa an hi banga ching lo de dan hi ti mal som ba si ki thang al pi thei na he ki thang al pi nong ko po so pi go le no ba si umon ba si no ko isa no nal ka sa be se ne nal la sa de ka ki pa ya boy niang chong loi sermon in wa si interview nan bol la ken ngai sang le bo vi ti la ka mo dan la the dan chumi ching ta hi a hi nge so pi ching nin sa den ka ki pa em aban le kin mi jong de bet ni bol te ki no chule tu a kaman pa man pura das ken radius lang be he nge hin bol la pa he ki mi yong he asai dan hi milung thing ta ala ki lom ka si im che me hai lo he nge ke hi ka lung thing lung thim tho ka nei po ya NPL ke gam khang to ki lewa si stand up comedian
comedian na sa ta hi di he ipiong hi di pu nge so pi gam chuan thung dim wa si hi pa chat ka sa na khat umi a kyo na thon ngai do apan tu sei ho alung gel he di a adi a hi lo tu chum hi le ama he na pa hu surs ti ho ya pat hin ki he do ham a he cheng si khu ki chi sen ni ki he nin ki chi sen na sei do e na sei di e chi wang chu ka thula an ho hoi ta ka ki he ni ken he comment ho ang su noi lang pe bel hor ki din ka ki bi khat sai gam ke ai ona inga adiu tai mo boya mate sarpa wa si tu sei hi ne the hi nai mo e thia ki ho ho han kula so pi ting neo hau ki wa si pathi na kut ma hi mo po henge so pi na sei de kai pu lal du lam da lam le mai bun sa jong hi ipi kaza chat pi do na kamai bun sa ji a phai ngala ka dei de ki bola non pi nei ho wa ki diaw lo wa ele sai min la to thang ba si bo hi ji e to sim sei them to sim hi lo ata ata ka sei hi cho ka sei them hi lo ta ka sei so pi lal boy hau ki mon interview na bol a ba si fu pe ne big up min ga ne lo za politics tu nam thu sei ngam lo chu very good dialogue he wa si hi lam na thang sa nin za khat na ngai sang zo e mi te ne ga te ka kho ai o samel to thang wa si wang ki tu pi sa ba le hoi lai ta ki tu pi sa hai mo ki tu pi sa ta yong cha chong hau ki ba si hi le kha sim le na sa di hi na samong mong hi chu na so pi ki hi dia mo se ta ki sim ta lo mo bai hau ki ba si hi angola na mu wang ma si ni na sa hi mo aga at ngol sa thu hi je ka ching na sa di hi so pi comment hi tambe se ti si cho ki ne ba si wang hi school mu khalo wa hi ti theile bm e zong ti dang hi class 10 chan be na chai le nam sungu hi il elo cha vai de diu hi to sei ho ai mo mi hi poi na to sei chung di mai thei le kha na sim leng na so pi ipi le comment tambe se na sawal le tan chan chai tau ti o next day nga hi le adang dang jong comment reply ho ka hin bol ki de tun la ading chan hin nga tau te bye bye